US President Donald Trump chuan Russia le Ukraine indona titawp atum takzet ani ti hai rual lovin Vladimir Putin chu in mu puya mai chan nge ya kom adu thu asoi ve ta a US hrekna te chuan Russia economy ati changai lova kan lau hek lo ti ma se Kremlin chuan Washington thu angai chang ve taran mai le tuntuma hian Truman Russia le Ukraine indona titawp atum chungchang kan belhchiang don ani thupuya kan lu tak tak main US President lak lu na a officiala mizo duty masaber Henry wangchia chamchin hi ka WhatsApp a tedi ka chong thu hian min ron thona ilahan share masale ri lok teang January ni somni sangni le som pasaria West Front US Capitol Washington DC a Chief Justice chuan US President Donald Trump chu President voi khat achel na tur ani a rin omna thu tiam tirin ala lut ani kha hemi tum hian buaina atam em a Trump du lo tu ram huai be hole mong ko hur howin buaina siamin kong anzo a dorte an hala nunna chan te po anom hial ven himna a khau hle a security te po an ha khop mai Washington DC akang hlu ani ber mai security zingami Henry hian Glock 17 apaya an fire engine fire truck khaltuin Glock 17 apai bokani he buaina hi media lamin an cover thadu vak lo nia riat ani engpo ni se thunei tu ten Frederick County Frederick atangin puitu turan soma mitam takin mingan pe a Henry wangchia hian ming apeve a tichuan US Secret Service lamin ming pe ho chu tunge veng him tu atana thantlak ang ti in an chuya Henry wangchia te omna lam atangin mi pali an thlang chuaka than chua mi pali zinga wan nei thak takin Henry wangchia hi atelve ta hlawani Henry ve hi US a mizo zinga firefighter EMT emergency technical technician masaber le omchun ani bok firefighter kangthel le damdoi lama midang har satna nei emergency a enkol tu ani a heng ho zinga za somsari hi chu mani du thuwa in pe anni mizo engineer mi thanhem tak cheng tam tak hlo an omin arin om mizo zinga USA a fighter EMT masaber le chief engineer masaber le omchun ani bok chief engineer na hi February ni khat sangni le somni pali atangin achel tranani Henry wangchia hi kulikon aizola piang le seilian ani a sang khat zakwa somsari pariat MCS batch Dominic lalmangaya fapa ani kumsang ni khan tourist visa in America a achuka Henry wangchia hian Rangbana College a PU first year azova Aizol College a second year azauthung USA achuk nuwa aril ru in an thate zinga USA high school polsom pani pass masaber ni changna anei tatlat maya USA polsom pani azir thale a an class a au paber ani nge college a hian respiratory care lam azira ma se engineering lama akal tadayani an college a professor hian squirrel thelheitin a kouthin ani ome Henry patea pupol zakhuma let kha USA a mizo BA pass masaber sang khat zakwa somnga panga ani bok USA achuk hian tuna anna hi athok ngal mai biglo dorte hakin Home Depot a te athok photani contractor Greg achuan tuna athona hian a introduce ani khati zong kha ani a alom om thin te khovel ramro pui hausaber le thilti theiber USA mewa mizopa chuan om tak tak anom hi rilru ahlim veng thin ZawlaiDi channel manga puan zarchi mi tamjok te hriat tura poimo kan ti te chu min ron hril zel ula interview du te poin min ron hril hre lo ula in thlathung hausu a hlok na tel si lova thorim reng hi thil har sajet mayani awangin members only content nei ri lo ma ila ZawlaiDi channel a hian tlom te in member ani theia super thanks mang po in tangkasumin min tanpui theireng ania video description noya like le share ti te omna chuan join ti le super ti a om kha claim lua a om lo
ai nga mo zok zok mang po in min tran pui ula kan lom hle ang tin kan video te ilo like khan mizo tamzo kenan ngai thlak ve theinan YouTube algorithm chuan YouTube entrin mizo tamzo te mu thei turin avor sang dor thin ti ria in khonga in min lo like sak le sup sup don nia tin kan belhchianna te hirin tlak le thudik ji kluak vek ni ma se kan thulak na te tar lan zel hi ngai thatu te tan anin omve theya wangin trulbik thila kan lamri ani ngot lo chuan a thei chin china ale malan tir kan tum thin ti min lo riat pui don nia ma se video editing hian huna he ema wangin milem le thalak mu nom amil pui tarlan kher zel ero kan latlin ri meu lo ani Kremlin chuan mangchia mangin amu mang thalo takin ati har hlol mai emoti hial turani Ukraine le Russia indona chu rang taka ti top thuai ani theinan ruam hanna akal chho tamup mup mai Putin-an engkim mai hi alet ling zo tavek mai ni in alang an then omram runa Ukraine ramzau tak luamek tu Kremlin chuan athil ti dana hian United States nena indor adu lo burthin kha ania ma se Trump-a sarkar chuan indona titawpa inrem thuai turin akar tamau mai si ramro puile thil ti thei jok thun na chu poisak lo reng theila ni hek lo le rem thu soi tura indor mai lo chu heng ram pani te hian du thlan tur dang te chiam an nei talo ni in alang tun nai mai atang khan he indona hian Ukraine sipaite an che tha in rin phak bakin ma an so na mun then khata phei chuan Russian sipaite an che hlei thei ngai me ulo Ukraine lamin Russia sipai ma son zel tur danga mun then khata an nor le thei tak hiala wangin Putin-a po in inremna lam hoin angai tuan te po asian tir lo thei tabik lo te po ani ange United States sarkar ho tu luber ain thlak taboka Traman alo tiam to anga Ukraine rama remna le muanna aom theina tur po in mitamzo khlop a hlo mek zela khulai vela boruak khu ain lumlet chak but but khopa Putin-an phei chuan engkim mai hi alet ling zo ta vek mayem ni le ti thei hial tur ani zo ta Ukraine run tura awaw cherber Russia sumlak luna nar akang chat zo thei tak tak do ni in angai thei ta US President Donald Trump chuan mai chan nge ya Putin in mu puya in kom adu thu apuang to Russia in Ukraine arun awanga indona thleng mek ti top hi anin kom na tur thu pui ber ani mel a hlotin lo vai chuan hrekna chi hrang hrang manga zui zel atum ti po executive order alo sign to te atang khan achiang hle Davos World Economic Forum thu asoi khan Trump chuan Putin nena indor adu thu asoi kha ani President Putin mu nge ka du indona ti top chungchang soipui ka du ani anram economy le thildang soipui ka tum hran lo nunna tam tak omze nei lova hlova ommek reng chungchang soipui ka du hei hi insuat na ani awangin he indona hi kan ti top nge nge turani atitlong mai ani kha Trump chuan White House ka hriat dan chuan Putin hian min mu adu ani oma ama theyang berin arang theyang bera in hu pui ka du ani kanin mu lo rei pole indona muala sipai an thin hem ting mai ani ti in alo soi to bokani kha athu soi hian indona ti top tura mai chana indor adu ti lan tir ma se a thanem ngai na in omzia anei don lo ai chuan hrekna manga Putin akar lui ero a hre don hau lo ti po ati chiang hle Trump khu atong liam puat satia lawa du thu asam mai hek lo executive order engemazat assign to ti hi khovel hriat ani indona ti topa aom lo reng chuan Russia hrekna tur po assign bel hre don reng lo ti hi athu soidan atangin arin hriat thei Russia po khuan aram economy in nga na chu tuial thei hral chua ani ti a hai hau lawa indona sen so zo zai phuruk nan po atui al thei hral chua manga sum alang lu te amanga ni ti hi tlang hriat ani chu wangin atui al thei hral chua konga hrek ani chuan Russia sarkar sumnarin har sanna na men lo atong nge don ti hi zol nei lo po in kan soilo ngam hial ta veang chu kha le chen kha sum le ral thuam mangin Ukraine khwan
ram sang tele abik takin US puina adong hem viau to a indona ero chuan atop pha lem hleilawa chu wangin indona ti top tak tur chuan Ukraine puya thuam changngot atok zo lo ti alang chianga chu wangin Russia hre konga khauzeta kepen angai ani ti ati chiang hle bok ril tram tan a huai theino chu tak chu Trump khuan a mu thel tlat lo Russia le Ukraine ram pani te tana traman ama thlop tu tura aruat Kate Kellogg chuan US malang na tur masate apuang zara Associated Press AP News nena asoidan chuan Russia khuan atui al thei te khu barrel khat dollar somruk zelin a hral mek ani oma anram economy sop chachia lo devin tuial thei barrel khat hral na man atanga a hlep tur ti tlem ani chuan indona awanga an sen so an phu zo lo thuai anga indona an chun zom reng bok si chuan mani du thu nge in anram an hnuk niam mai don ani mel chutia Russia apachia tial chuan Ukraine point indona muala adin mun che em tole la chezel tur aveng thei to ang tunma de watang khan Russia tuial thei hral chua man hi barrel khata dollar somruk ni tura hrek alo ni to a hetianga hrek na hian Russia ram sumde chua zat direct takin angonga hrek na dangbel chale a an om chuan Kremlin khuan inrem siam na nei tura indor arot ngal chungin arin om tlat Ukraine President Office khaipa Andriy Yermak chuan barrel khat man chu dollar som thum dor ni tura hrek ni sela chuan Russia ram economy khuan atluk chiat pha nge don ni in asoi US malak na a inbiakna nei ani chungin China le Russia ram ten an nuclear ral thuam siam chua zat an tinhiam bok turani ti hi Trump sarkar ruwa mandana niya Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov ero chuan Trump thuwak thlak du dan hi achang le drang kher mai chutianga in hrek chuan indona muala Russia kut aphuar lek lowange ti hi Peskov ngai dan ani bur mai Radio Liberty nena Peskov chuan khovela tuial thei hral chuana man le Ukraine indona a Russia chetvel na hian inkung kaina anei lo Russian Federation din mun tider thong thei thil le chutiang hoya awangna chau chuan kori atuang ati Kremlin sarkar thupuang tu hi pau khau viau ma se Russia hian chutiang taka hrek na chu achunga atla ang ti hi a hlau thong ruzek zek zo kani chu athu soi manga alang reng Peskov vekin President Vladimir Putin chuan Trump in mu pui a in pei renga Moscow khuan Washington thu chuak angai chang ti asoya he policy a hian thil thar engma a omlo ahun masa po khan America President khuan hrek na chi sang alo mang fo to a hetianga ti zel hi nuama ti ani lo vek po in a president masak chung zong po khan alo kalpui to thina ni ati du lek fang tun nai mai atanga anin dona ana satwal tuala wang hian hengram pani te tan chang ni lovin khovel pumpui tan hian athalo em ani ti alang tam tiala Russia ramin be pui thlaka anor zel zongin buaina so sang zel tur vengin kiltang atangin malangna aom chhowe zel boxi anga chuan nuclear manga indona achok chuak thuai thei don tlatani China le Russia ram ten nuclear ral thuam siam pun zel konga insum karna an nei lo reng chuan khovel ral muan na boruak hi ati chhazual zel don boxi a chu wangin Traman Russia le Ukraine indona ti top atum dana China le Russia ramte nuclear siam chua thunun tel hi thil poimo top khoka angai tel tlat chu thil ti om tak ani na lai po a ome Russia ramin thapui tho chun zom zela indona aban san du lova alung rol pui China ramin nuclear ral thuam asiam bel zel boxi chuan Ukraine indona ti topa a om theina na nor na te po in omzia anei thui viau lo thei ve bokani China le Russia ramin nuclear ral thuam an siam zui zel lo hi thil tul top khoka Donald Trump khuan angaya nuclear ral thuam siam zui zel lo hi thil tul takani si a hlotlin pui thei po ni nge in karing het tlatani ati turam ma in an do ngam lo khopa nuclear ral thuam nga rama anin cher chua chuan inremna turanor na hi atlol theiti a hrachiang hle ni in angai theiang NATO Secretary General
Mark Rutte chuan Trump-a thu chuak a thlawp hle ti tun hnai loka a thu soi atangin a hriat thei. Trump-an hrekna thara Russia hrek tura hma a la hi kalawma alungoi thlak po ka ti. Russia economy hi tlucherup thei ani awangin hetianga hrekna hian kouri a tu khopang a ti khol mai. Russia nor tom tok hi thiltul taka angai ti hi a thu soi zel danin a ti lang chiang hle. Trump hian a ti dikani. Ukraine hian Europe a hnai zoka. Ma se khovel pumpui ngong thil ani zok wang po in Trump hian ati sual lawani. Chu wangin US in inrem siam na thale tlo tak nena indona ati top thei nge hi karing hetlat ati mia. Ukraine thuam chak zual sau angaya ni ti lo soi to Rutte chuan Ukraine hi nasa zoka kan thuam angaya kan puina te kan ti tlem turani heklo. He indona hi kan thlak dang lam hlok angai ti in asoi non le sak bok. Russia si paitelaka Ukraine che that zel na hian he indona hi Putin-an po buaina na sazoka a chantir theya. He indona awang hian Russia a ma zoka in thlanna nei ani a. Ukraine mi puite lai natna in miril ruwa na atho na sat viau boxi chuan chu Putin-a hlau thon ruk zek ani ti alang chiang khopang. Ukraine si paiten hlotling zeta an bei renga. Sipai indai lo na awanga an buai pha boxi lo chuan chu Russia tan torhlel om tak le nung tol pha na hial tur ania. Ukraine teng te an ngam lo zia le an torna sat pha em awangin Russia sipai te tan chuan makti lo rual ani lova. Mihring khal lo thlona drone tam tham zeta an han chunon heng mai te phei chu. Russia chuan tolol surface to air missile thami tor M2 le book M3 te phin darnan an mangna sa to mai sinen. Russia sipai te chu hnung khir ang hlau an ni ber to e. United States le khotlangram tang rual hovin an puina sa si a. Ukraine po in ral thuam thazok le tamzok asiam chua thei pha to a. Indo ani hlim hlot khachuan S400 te T90 teng rual te fighter jet thami Su-35 te drone changkang sehet 136 baka thui ZZ sai phak Skender M missile awang te khan Ukraine chuan Russia ne po aek lo kha ania. Ral thuam anin nei tam hlei chu thuran an ral thuam te a in changkan hlei em awangin indona an tran tir lai kha chuan dan rual lovin Ukraine ram an la duai ani kha. Khati lai te khan United States le khotlang ram tang rual ten Ukraine an la pui hlei thei hlom si lo nen. Khati lai te ngai tua chuan hetia tuna taka Ukraine sipai te an chak thar ta thut mai hi rin lok har takani kha. Ukraine sipai te ral thuamang hi Russia sipai ten an nei ve lo ani lova. Thi ngam lupua beitu le hlo mu nan chawa sipaya tang te din mun a in thlau em wangani ti mai te ang. Anril ruput mang le ral an dau chan in ang talo chu. Russia sipai te meu po in ram te reu te Ukraine khopui Kiev an ne chu thei tamia alo mai reng ani. Huna local dewa khotlangram te puina a han thlen tak zut khan Ukraine sipai te chu nasa taka thuam bel an ni a. An ram chung in ral thuam asiam te po nasa takin apung hal thura. Ral thuam mal khaya thurbing rala po khotlang hau teng thon lu te chuan narau pui tak an thok thei ta. Chu chuan Russia sipai te chu malam pan thei mi alo khopin alo dang thei ta ani. Mel malian zel tur dan chu thuran. Mel manor le nan po atho hlok ngang mai. Ukraine po in adil ngoi thin. Khovel pum huap po a teng thaber chi. Abrams teng le Leopard teng rual engemozat an thlen to awangin Ukraine sipai te tan chuan suai takei ti lo rual ani nemo. Heng teng rual te awang ngot po hian Ukraine sipai te chakna chu nasataka belcha in a oma. An mel ma te tan po tun ma a an lo tlan dor te kha lani reng ma se nu thuri zuama zuam reng chi an ni to tlat lo. Baka ral thuam po nei mu mal lova mel mado ve thin tlem rem rom viau thin te kha tuna chuan sipai le ral thuam tam tham tak ang an ni to a. An ton lam chu akota duak mai ani hi. Teng han soita ka chuan khatia Leopard teng tenen mewa an han norve ta tak kha. Russia sipai te chu tolkir thailo khopin an ka phlum ta zoi mai kha ania.
teng le ral thuam dang te po nei ve tho Ukraine ai ma a ron tho chwa pui tam zok le ngal te kha atran phet zoka an tang ta si a khovel makti khopin he in do na hi tun nai mai atang khan a in thak dang lam ta thut mai ani military news agency te tarlan dan chuan Ukraine a thon lu tura abi ka siam dang lam Leopard 1A5 chu indona muala atlan lai Russia drone ina mufu a Russia drone chuan teng malam hi tumni aka nu in anung lama po voi khat an kap le takna a Ukraine teng chu chatheilo ang mai in ale chazui theinia a chatheilo tak tak phei zong ani lo ma se Russia drone be na laka tangin achunga chuang Ukraine sipai te chuan an teng chu mun hima an khal thleng theya tu ma in nunna an chan lo an teng an han en chian nak chuan manzui tlak lo khopin alo chia a ma se mun him thlenga sipaite atlan bo pui thei kha thilmak chu ani zok he mi chungchang hi soizui chiam tura oma kan soizui chiam man bok si lo teng tam tak te hi chu beina an to chuan an bom le silai mu phurte apuak chiam thina achunga chuang sipaite tan po dam kho chhuwa ngai na a om thin lo Ukraine don khothlang ho teng ero chutiang chu alo ni ve mi alo ti na ni chu khatia chadlak mang to lova Ukraine sipaiten mihring chuan lo na thlona te manga Russia sipaite anhan beita kha missile ka chuana tor M2 le book M3 temeu po anhan phin dar thei kha thilmak takani tor M2 hi kilometer somsar z ka phak Russian surface to air missile chuan tolol zinga mi ania chutiang bukin book M3 po kilometer som pahnia tanga som paruk ka phak wansanga kilometer som zeta sanga invor kang dai thei khopa missile ka chuana chang kang ani radar khol thatak manga thuam afura thala man thei tura duan chhun le zan po thliar rang lova melma beina na man thei mun cheng cheber ber po a in khal thleng zung zung thei khopa chang kang le tha ani a thil dang soi tel mi alo po in Ukraine drone ten an ka chiat thei chuan a in ven na le ral khel dar a khon rik na man ruwa radar po alo chuti te wal lo ti na po ani thei hialang heng Russia ral thuam chuan tolol te an ka chiat saklai video te hi social media sang sanga adar chuai mai ani kha Ukraine Armed Force zinga brigade somruk pangana anti mai ronin unita separate mechanized brigade te chuan tor M2 surface to air missile te hi an beya Zaporizhia biala Novo Mykolaiv-ka khwa a Russia inbun te hi radar nen anral thuam te hi anveng uluk viau na a khatia hlotling taka anhan ka chiat ta ka khan Russia chuan heng ral thuam asiam man dollar makta duai tel chu achan ta duai mai ani book M3 surface to air missile po Zaporizhia bial tlak lam depa om ani a he surface to air missile hian asai phak lo khopa hla kilometer som thum panga vela hla a in khwa Ukraine sipai te chuan an han beita te reng ani kha hlotlin na chuan om tak ti lo rual ani lo surface to air missile dang an ka chiat sak chu tor M2 ani Ukraine sipai te chuan Russia nena anin ri na hrul Belgorod bial chunga mi te an beya Grafovka khwa a anin kul na te po an bei hlotling hle hlom heti lai hian Russia lampo in thapui tho in an bei ngek ve reng boka Kharkiv khopui le a che vel te chu an chung heng ve renga drone rol te mangin an du na lai an bei chat thei big renge moti mai turani belhchianna kan lo ti chhuat to a kan tarlan to ang khan in beina hlotling ber mai te zinga mi chu Kars Oblast biala Russian sipai in khwarte anhan phin dar chum mai kha ani ome helai bial hi Russia sipai ten an chu sakna arei to neka Russia le Ukraine in rina laili berte zinga mi ramri shula tanmun in song yana atana thel tiang ani a helai bial lo hi Ukraine tan chuan chor chwa lo hlem theina khopa poimo ani ma se khatia amel ma te nor le ta a han chu le theita kha in do na huna a in song yana poimo tak ani veinen chutiang thil te ai ma a lar ta jok chu Kars bialvela Russia sipai te tho pui North Korea sipai te che chiat na na sajet kha ani ta ome Ukraine roi tu pa Volodymyr Zelensky chuan North Korea sipai sangli an thi ni in apuanga British intelligence point hei hi thudik ani ti in annem het ve mi abok
US President Donald Trump chuan Ukraine rama indona titawp tura inbiakna abuat sai thei chuan Kiev po chu inbiakna chuan atel ve ngei tura ni ti in Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan asoya Russian President Vladimir Putin chuan indona titawp atum tak lo ni in angaya a campaign lai khan Trump chuan he indona hidar kar somni palichunga ati top thei tur thu asoite kha aril ruwa ala cham reng boka ani Zelensky ngai dan chuan he indona ti top tak tur chuan inbiakna Ukraine atel ve ngei turani top mai Zelensky chuan Ukraine lamin indona ti top hi du hle ma ila Russia in ti top adu ve tlat lo wangin Ukraine tela indorna nei ani lo chuan indona hi atop mai lovang ati cheu mai neto ram tangrual te puina dong na sale dong reng ani boka Zelensky an atuang ati cha ve viau mai po hi thilin me lo zok ani big mi alo President Trump hian akipakoin a helo ni in kasia a chan chu inremna le muanna boruak chi ange kantin zone ti hi thil tam taka in ngat tlatani Putin hian athupung chuan indona ti top hi du angin langma se adu tak lo ni in kangai ati mia February ni somni pali sangni le somni pani daya in tranto he indona hi ti topa om thua yangai achan chu ale lam tan po hlok na soi tu reng om lo le kiam na hlir ani wangani Russia chuan sipai nuai riat chuang zet achan to a ma se sipai tamjok tirlutin indona a hne tu ni jok ala in ring fana sipai tirlu belhchiam po a thei reng big mi alo mai thei heti lai hian alung rual puiram te atangin ral thuama puina adong ve thawa baka sumaroi thei mai chi sipai pol te po athurual pui ti kan hriat kha hetiang chi te po hi alaroi bel lowang ti po soilok har takani heti lai hian Ukraine lampo in Russia ram pilril zo thlengin an thong ve ta fau maya an hlotling thei nek zel le ngal Ukraine ramin ati buai phak lo turangai Russia ram chunga mun poimo tak tuial thei thlit fim na te drone siam na mun puite indona thlona a man tur chi electronic chips poimo tak siam chhuana mun puite chu an kap al zuaya Ukraine drone ten Russia mun puyan be te hi puak thei thil le al zuai chi omna deuh vek ania wangin drone tereu te ma ni se Russia rama chianna na sajet zet an thlentir all lo ani tabere Russia ram pilril zo thlenga an be tak miawa wangin Russia po in kong khat chau mel marun zui zel chu a thei reng big lova indona mual chawa sipai te thon lut rui thin kha tuna chuan a sipai le ral thuam te chu mun sanga asem zai angai ta chutia malam pan hlei theilo khopa a in sing sak lai chu in Ukraine chuan ral rama an mel ma te an be reng lain Russia ram pilril zo ka an mun puite an be pa renga thil chikhat le mun pakhata in sorbing chu Russia tan po thil thei ani ta meulo North Korea sipai te nena an tran hona Kars Oblast biala la Russia le athurual pui sipai ten an tuar na sa to a Putin-an ral matonga adate an han tluklum zoi ta ka khan North Korea chuan asipai engemaw zat thon lu bel le atum ni in South Korean military intelligence te chuan an tarlang Russia sipai ten ral matonga ramri hula ram zau tuma tranan kho lain anni thlo khumin Ukraine chuan Russia ram pilril zoka mun poimo tak a be thei tlata wangin Russia mek poin ramri hula asipai te ache khom reng thei tatlat lo chutia hnunglam le malama beina an to ta ka chuan indona le sipai din mun chau ni lovin Russia economy kulpui achimta hiau mai ti thei hialani ang Kars biala Russia sipai in khwarte thlo khuma razan khwa a tuial thei thlit fim na mun pui January ni somni pali a anan phin dar le lek phei kha chuan Russia nuk a khoi chiang hle ti lo rual ani lo achan chu razan khwa a an bitum te khu tuial thei thlit fim na mai ni lovin tuial thei manga kol phetha siam chuana te an ni noklom wang ani pakhat Russian Defense Ministry chuan thu chhuah siamin Ukraine drone za somni pakhat an lo mu thute Briang Oblast a somthum pasari Ryazan Oblast a somni
Kars le Saratov Oblast a som pasari zet an lo kap tla ti antar lang kha ani a heng Ukraine drone ten tuial thei thlit fim na le tuial thei an che khol na an ti chiat te hi pathum zet kum khata ton makta doi som pasari zet thlifim thei ani a Russia rampum huwa po a an tuial thei thlit fim na hun poimo le lian berber te an ni Andriy Kovalenko chuan social media lama Ukraine drone ten an ti chiat chu civil le sipai te ta na tuial thei mamo phuthu lir thei le khol enge mozat te norkal tu le tinung tu an ni ti in atar lang heng an tuial thei thlit fim te hian Russia ram sipai te tan chang ni lovin ram chunga mi pui te tan po petrol diesel le khon war tuite an phuthu thina chu teng rol te thlo theina le longba ka sipai lir thei enge mozat te ta na thil trul le atel lova anom theilo na thil ani zia atilang chiang hle kha mituma Ukraine drone rolten anti chiat zinga khan Russia air defense siam chuana mun puite Iskandar missile siam na te electronic ral thuam chi hrang Z fighter man turchi chips le drone a man turchi chip siam chuana mun puite ati chiani in Andriy Kovalenko chuan Telegram channel Astra a atarlang Russia in Ukraine aruna wanga indona chuan top zai rel to se ti hi khovel pum du dan anina a tuna an din mun thlir khu chuan chuti mai maya cholsan an tum mel lo tlat Russia chuan Ukraine ram achu sakte achan then nual to a Ukraine po in soi mai ayana sa in tuar to ma se a theina zona Russia ram thlenga norle tin Russia ram enge moza ta zaw alwaran to mai boxi nen indona huna sipai le ral thuam an la thon lu bel renga wangin indo ban san zai an rel lem lo ni in a hriat heti la hian Russia lam chuan tamjok ani na ma chuanin a sipai te chu an lua chin ram veng him satlia lova nasa zo karam zau turin thu a pe ol lova sipai la athon lu bel rui reng boka heng zong te ngai tua chuan Putin khuan a sipai te khu ral rama tlhum zoi turin anor lui reng ti lo rual ani lo Putin hian video dang po a kan lo tar lan to ang khan Ukraine indona hian rei adai aring lo kha ania tuna phei chuan neto ram tangrual te puina awangin Ukraine lam anin tuai thar na sale to mai boxi nen Russia hian cherkop achok swal chiawa ti hi achiang em ani Russia lam chau po tar langila sipai nuai ria chuangin nunna an chan to a tun hnaya anin beina ngot po sipai sang khat zaruk som nga chuangin hliampuyan tuar boka anral thuam hlo te nen vek phei chuan Putin a lo be seilok lo dan devin Russia khwan atuar zek to tlatani Russia lamin teng sang kwa zariat som nga pakwa zet ral do na aman chi lir thei chi sang singni le zanga somli panga sipai ten veiwa na a an man chi lir thei singthum sanga le somsari pakhat inral saina ral thuam singni sangni zathum le pakwa le rocket ka na sangkhat zani somruk pathum zet ba ka missile ka na sangkhat le somnga indo thlona zathum somruk pakwa helicopter zathum somthum pakhat drone singni sangthum zani le som pathum ba ka indo long le tuinhuai long belkhom somni pariat zet an hlo to a Ukraine chu nor tom zok ani awangin atuar tu zok na chu soilowa lumni se Ukraine ang bokin Russia hian he indona awang hian an chan na sahle to ani United States Great Britain France le Germany ram te chuan hlazok sai phak missile te man an rem ti sak to awangin Ukraine khwan atap chak zola tangin Russia ram pilril a hol phanwal to don boxi nen Russia hian atuar na satial tial don ni in alangta Kazan le Tatarstan huna Russia thlona siam chuana hmun puite hial bei a han ni ta ka phei chuan missile le silai musiam chuana hmun puite po bei chiat an ni nual to boxi awangin Russia hian tramanor na hi a pawisa lo lui reng thein arin omlo Smolensk biala Russia thlona siam chuana hmun puite mevin beina an han tok le zel phei khachu Ukraine khwan chaklo theilo tur khopin ma ala zel ri ni in angai thei hialang Putin chuan ralrama atran phetsok an ni awanga nun hluta in pe te chu ram phatsan tu
thina hiala threm tur chi ni in angai min mi a indona hi titawp omin anrama polet le thei se Russian sipai enge mozat te khuchu ram phatsan tua pu anni thei dona wangin mani ramlama let le ai chuan ti in Ukraine tan thi thlengin antang du inarin oma chutianga mani sipai tenge phatsan tua pu anni thei tak awang chuan Ukraine ralman enge mozat te khuchuan Putin-an chianna andu zek to jok don ni in achut lok thei khotlang ram tangrual te puina awangin Ukraine chuan intelligence lama ma ason na sa hle a Russia mun poimo te an nal thei zela thui zz thlok thei drone la an siam chuak zoi thei to boxi indona le ral thuam chang ni lova Russia tuial thei zor chuate nasa zo ka shek an han ni lek phei chuan Russia khuan ama chau chua thila nge chaw raw ek athai thei ti la thil chiang tak ani boka khotlang ram tangrual te ho tu pa Donald Trump an anor chen boxi awangin Putin khuan inremna lam tluang hi hre tak chung po a azo ve mai ring tu po an tam to hle Russia khuan hriat tham le langsar taka ramdang puina adong ve mang lova athurual pui North Korea sipai tela training hot si lova sipai atang ang vela an thi tam to em lain China la in Russia thamwan pui tham tur langsar takin asoi mu du der box si lo Donald Trump an indona titawp tura anor na hian ra tha achwa lo reng arin om lo ti in amor I han bok le ri phot mai te ang kan kut chuak te hi channel subscriber ni lo za zela somriat pariat point pakwa zetin an ngai thlathina chu wangin update kan nei tharte I hriat zung theinan khonga in min lo subscribe sak ula mipa ain meichia ten an ngai thlak tam zo ka wangin mipa te khan tran han la deu te u mi finga chiar ini thuai theinan belhchianna ngai nom le rin tlak hian lawin nang fak ve thinang che